basadi ba babedi ba ba thuntshitswego le go bolawa ka sehlogo ba be ba ya go bona le go lekola moago ba be go banyaka go reka go begwa gore balatofatswa ba dikaneditše le go thoma go thuntšha batswasetlhabelo pele ga ge ba ka tsena bjang botala. Molato o šutišeditše go ya kgweding ya Aporele lenyaga e fela kgorotsheko ya go dula gape ka Labohlano go dumelela balatofatswa go dira kgopelo ya baemedi ba semolao ba legal aid. The legal aid will be here on Friday, this week Friday. And as soon as he's here, he will determine whether there is a conflict of interest or not. And we will take the matter to April for trial. Ba malapa ba batswasetlhabelo ba re ba nyaka toka e phethagatšwa. As family, re lapile mo moyeng ka hobane ke kgale re ya hodimo lefatshe. And then re bona hore batshwaruwa ba tletse ka dipapadi. Obane botse ba tshwanetse ba dumele molato ya ka rena. Balatofatswa ba lebagana gape le ditatofatso tše dingwe tša go swara dithunya tšeo di sego molaong.